الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, ini sab kita niyo waktu na to ini. Umunain waktu puas maghrib. InsyaAllah ta'ala, mawa kita pengajian daing surah Taha ayat hanggatus katluan tag-isa pa ayat hanggatus katluan tag-2. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. In ayat 2 nagsuno-suno ini dengan surah Taha, khitab 7 para Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya ingkatan amin nagdaraawa in sila matan nagnabi Rasul sallallahu alaihi wasallam serta namarat saya in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala serta in siya pagka siya daak wala siya nakapanglamod-lamod simparkala hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amurin kaya lamuran niya in uno-uno na piyang daakan sin Allah ta'ala kanya ipapasampay pa umat niya daing haamuin waktu in siya napi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam siyaksian sin Quran mahamulya in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In siya magkabtangan di mahibal indila niya buat malaingkan bang yaon himibal serta mamisarahan sa ingkatan guwa daing halon sin daghal niya sampai himibal in ini bigi jantung niya mamaita hakatan manusia kabayan sin Allah ta'ala makatayma sin agama niya amuin yaon katantan wahi daing Allah subhanahu wa ta'ala sibo daing kaaunan niya Quran mahamulya atau hadis qudsi amuin hadis launta ini labay ding Jibril damikian iban sin hadis amuin launta inyaon manuituyan daing hatuhan Rabbul Alamin harap papamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inyaon katantan wahyaon sintuhan na to Rabbul Alamin sa kaula-ula doon na ini in pamarat saya simatan bariman pa Allah ta'ala wa ito din Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaganap sin agama Islam buat malaingkan in katan biyaita niya rang hatuhan Rabbul Alamin. Asabyan bita doon ha ayat ini in Allahu Ta'ala nang langi kaniya amoy hindi siya umatod sinatod maok-ok
haamuin pakaradyaan sin manusia iwan pagdunya-runya nila. Hati niya, di siya manjari mangibog kauno-uno na pakaradyaan di matuhalaw man singgumi. Habi itasin Allah Ta'ala, la tamuddan na aynaka ila ma matta'na bihi. Ayaw mo long sin Allah Ta'ala, ya Muhammad, parula ka imatamu, pa mga sila amuin, yan na ini indigenous na kaalan ni halam singgumi ini timay maksin nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala azwajan minhum pagyanon azwaj long hi mujahid amuna mga sila nagdaya hababaw singgumi di yaon man jari pag-ibog-ibogan karena bukon mo ni maksud piyagdaakan sinallahu ta'ala manusia dia kita supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman niya suratul Jariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sinallahu ta'ala nagpapanjari hajin iban sin manusia buat melainkan hangkan kupya panjari indua sakalain ini dua tumpukan amin mabugat tumayma sin daakan sin Allah Ta'ala amunin manusia jin iban sin manusia na ini katan wayroon maksud do kay hangkan pya panjari indua tumpukan ini supaya makapagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in dunya ini piapan jadi Tuhan Rabbul Alamin paghinangan sindaakan niya inyaon katantan hak niya daing hapiapan jari niya insubay hadjahi tunay sin piapan jari niya indaakan niya karena bang siya hayanat tanto sadya in siya magkabinsanaan hadlaw kana nawang niya akaron indaakan sin nagpapanjari kaniya tanto madawat nga hak niya daing hatuhan na to Rabbul Alamin hak sin piapan jari niya amun dihilan niya kasanangan amun niya kadha idaakan niya labay ring hapamando sindaak niya pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga dayahan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi amuin lang niya maksud doon haon imibog kau pasalan sin sumping sin dunya ini amuin inyaong katan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala uujian sin Tuhan Rabbul Alamin wa rizqu rabbika khairun wa abqa tumtumaya Muhammad in rizki deng ha Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw iban in tanda niya di magkunhod in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala rumatong pamano siya mabaya siya iban singkatan piya panjari halaw man sin gumi ini iban sin langit niya ingkatan yan giagastuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala piya paruli marayaw inyan katantan sibo daon lima iban sin wayroon sibo dain aun siki iban wayroon buat malaingkan in katantan pia parulisin Allah Ta'ala rumatong maun kanila pakanya yang rizki amin tupot parsukuan sin mga pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nasalta in rizki niya di siya magkabugto labi-labi na hadlaw kana amin magsusung in kana naman sin ipon amun timay masindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan na in yaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hayat biyat bat na to kain na ito in rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wayroon lang ta liat niya di maratong pahisising kabayaan sin Allah Ta'ala paratungan si mga rijiki ini. Bihanya ini pagparuli sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haipon niya
na sartain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatuntum kato taniyo amuin pagpatuntum sampay siya di mabaya laung taratunganan si mga ini perkala ini bang siya rumatong amuin dito siya tumayma paparan niya biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing kan Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahillahu min zahratid dunya. Qalu wa ma zahratud dunya ya Rasulullah? Qala barakatul ard. In kabugaan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi makabuga kaniyo bang maukab kaniyo in sumping sin dunya. Hati niya, biyata doon na insumping sin dunya. Hati niya insumping, hawak to siya muklad, mataod-tao imibog doon haon sa sumakawa, di dalumugay mangluy-luy ra siya. Waira kapos pa iddahan niya, biyada simpagkaon, isungit mo pa simud mo, pag labay dahil hagunggungan mo yaon, na inyaon katantan, nalawa na, dahin kay mo sarta inyaon bangaon dapating kabayaan mo maig na rin kay mo magtuy-tuy sa baboy ron na ka na naman mo ang sulag uno-uno karayawan doon hayan na imbiyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kabukaan niya bang maukab hamano siya in sumping sindun niya uno lang niyan sumping sindun niya ya Rasulullah barakatul ard. Amo na yung mga barakat guwa daing ha inigumi ini tumbu-tumbuhan iwan na si mga katantan amin gumawa daing halaw man sin gumi pagkaluton si manusia inda jinis na roon han ipagkakunahan nila ipagdaya nila ipag ini manja nila rin di halaw man sing gumi ini na inyang katan daing habarakat sin gumi doon hayan pagtatawaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagyanon sumping kaiibukan sin mata sin manusia inyan katantan di in Allah ta'ala mabaya amuad to in masampang sin manusia dahil di halaw man sin gumi ini buat malaing kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam diaak niya gamayan in Rasul wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqak nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Tuhan na Rabbul Alamin na Rasul sallallahu alaihi wasallam daaka in ini family mo magsambahayang amo yan, hindui sila sing katantan. Ini, amuin, hihinangon piyang daakan ko kaniyo. Doonhan. Dahil nga mga pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In uno-uno katan, papahinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Payakunu amran bita'limihim ma yuslihu as-salah wa yufsiduha wa yukmiluha. Amuin mahinang sabab, hika amo sin hinang pagpatarang sin hinang tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na to din sambahayang biya diinin ini paghali nila supaya di jumato pa mangiin sambahayang iban biya din supaya siya masampurna yung sambahayang. Amo yan na supaya inyaon katantan in sambahayang hambuok dan daing haamuin dumatong in rijiki maun pa piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga manusia iban sinjin na in pagpamo sin sambahayang doonhan tumutog in rijiki sin manusia
daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Apabila napatindog in sambahayang doon amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila na inyan katantan parihara sila sintuhan na to Rabbul Alamin, iban iatasan na sintuhan Rabbul Alamin Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaitaan in umat niya sin inrijiki yan wayroon liat dumatong maun kanila nahnu narjukuk laung sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam na amoy adtuin janji sintuhan Rabbul Alamin. Dihan sambil injanji niya hakatan piapan jari niya sindi niya pasaran dihilan niya katan rijiki nabiadin na inamuin dia ak niya inda akan niya mahinang sabab sin donhan wayroon bugto sin rijiki dumatong kanila amunin ibadat sambahayang iban na si mga kaibanan uno-uno na hika dayaw sin akibat sin tiap-tiap tisulakan si manusia magadharakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in makahampit makadawhatayan amurain matan-matan nagmamawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabunal in alta ini kaibukan si manusia. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpahati kato taniyo baita din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana li ibni adam wadiyani min malin labtaga thalithan wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab wa yatuballahu ala man tab. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon laung niya in kaaunan sin anak kapo Adam doon kanya dua lihak dengha alta di mamarahi kanya subay mahinang tu bangaon na tu lihak di mamarahi subay mahinang upat in upat di mamarahi subay mahinang lima sampai way katubtuban biyay ta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab di maigin nafsu sin anak kapo Adam suway nasadya ini singkatan kauugan niya halaw man sin dunya ini suway siya na inhiluon palaon sin lupa ang patumubtub in nafsu niya bihan yan. Nasabi at turi kita niyo papagnapsun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haisiyo-siyoin nangangako. Nagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin nang daaki haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kita niyo manjari numapso sin uno-uno pakarajaan. Kananapsuhan alaw man sing gumikar na ininikatan. Di rayan tupot sadya halaw man singgumi in kita ni ukatan mungi magbalik pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala inuyan dua lugal immal jannah wa imman nar bang bukon siya sulga narka inuyan si manusia in sulga hamanga sila amin timay masimpang nindo sa tapyag bulok binasahan in sila tiyuyuan hinang habang mayan inyaon katantan mahinang sawasa inamal niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na in nagpiyaw-piyaw hawawaw singgumi amin nang halga sin piyang panghalga niya habaran niya bukong halga piyang halgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanto na sadya muy madto pa amuin lawan sin surga amuin kakal ing kasanangan wayro na bugto niya damikian isab inya to amuin
kaliruan wayroon nakasanangan niya amunin narka jahannam. Amo yan mga katawtay manguran haagama Islam. Nakasabab yan. Biyabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lindunya ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan zuruza. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala runayan na piyapanjari namo in halauman sing gumi ini pangari-ngari katantan serta pangari-ngari hasupaya namo sila matukas lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiw rin kanila in sarayaw-rayaw amal ayyuhum ahsanu amala na inyan katantan in bang natuhadya hatayon marayaw na subay kita niyo muna-muna mag-ingat sin hihinangon nato daing hatuhan Rabbul Alamin hasupaya makbul ing katan hinang nato niya doon haamuin ini kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na yung pagtawakon lang niya haqaiqul a'mal as-salihah amin kasabunalan sin amal amin amal salih hati sin amal salih amal wayroon ini satu niya kimukugdan bihan sarta makadawhat sin haadlaw kana sin an-naim al-muqim iwan al-aisus salim fi jawari rabbir rahim amuin ini makadawhat sin nikmat ayaw nagtatakad kanila iban sing kabuhi salamat iban in sila ini haraig sin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw kana mimma amuin launta wayroon guta niya, wayroon bugto niya. Amo yan. Sa mga inilaunta, di hadon niya ini asal mag-ibog-ibog hadyain mano siya sa sumakawa inyan sambatan da si magbisara bangkaw nakakita sing kaibugan mo nabang siya pula papula na hadyan mata mo bang siya puti paputian na hadyan mata mo ay nakaw umatikat longta dumamag agaw iban sing kaibanan sin dunya sumakawa agaw na to in dunya pamaran na to paghinangan simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga katawtay manghuran haaga may Islam nasa obed to suway na to hipangindo haali na to in uno-uno na piang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyong hasupaya ing kita niyo parihara na amuin yaon tiya tanto kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kami laong niya in magdirihil rijiki kanyo bihan yan na ini katantan subay na to hitaw habigi jantong na to bunal lang ta yung mga sila makakita sing kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyakan Umar ibn al-Khattab hambuk waktu nakasud siya palaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon lang ta kita niya yung mga ini siya sakap sin mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga pag-inom bihan hakita sin Umar ibn al-Khattab biya luparagbos lang niya ini amin nagloy-loy siya Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga tiyataka maha Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haamuin ini ialop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uwos doon haon pagkita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-ibid in luha sin Umar ibn al-Khattab pagkita niya Rasul sallallahu alaihi wasallam
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubki?" Qala ya Rasulullah, yang hiningod niya, laong niya, inhi Kisra iban hi Kaisar, yaon na kanila ingkatan, laong ta, kakaya-kayaan, katan, uno-uno na pagkaon, yaon halawman nila. Bihan, hati niya bukom biya siniya alop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin, awafi syakin antaya Ibn al-Khattab, unlaw niya nagsak, kalaw niya ya, ini anak si Khattab, hati niya kan Umar Ibn al-Khattab, radiyallahu an. Mga sila, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mga siyabot mo yan, biya na mga kanda Kisra, kanda Kaisar, mga silahan kaumun, akauman, amin piaus sin Allahu Ta'ala kanila, mga maray karayawan dan di babaw singgumi ini. Kato, biya na kita siniyan, yadto tiyata ka masin Allahu Ta'ala hadlaw, gana-gana, amin wayroon nahusa sing kita, ini lumunsul pakalupa-lupaan, magbungkal sin lupa, magtanom sin uno-uno na hiyanom, kana inyad to katantan, way nahusa, hatat kala naghusa, kita sindaakan sin Allah Ta'ala laun sing gumi ini, iurol na to, madto-madto indaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bating niya undaakan, dahil hatuhan na to Rabbul Alamin, na ini inya unsuway na to tumtumon, inbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu min zahratid dunya. In kabugaan ko labi makabuga lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang maukab na kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumping sin dunya. Naamo na yan, in subay halian sinambok-pambok din kato taniyo, amo na in zahratu al-hayatud dunya, sumping sin kabuhi halaw man sin dunya ini, amo na yung pag-anon zinatul hayatud dunya, amo in kaiinginan halaw sing kabuhi halaw man sing gumi ini, bukon amo at timpagyanan sing kita niyo, sa sumakawa doon kita niyo hapyang daakan sin Allahu Ta'ala, labay ring hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena siya inag daak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biya din pagbiat madtumari hatungod sin parkala, hikakugdan nila hahinang tiyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala kanila. Amad to in Allahu Ta'ala, wala simukat kato rijiki, lang sin Allahu Ta'ala, nahnu narzukuk, di ako sumukat kanyo rijiki, hipapalawag kanyo, sa India akta kamong doon haamuin hinangon niyo magmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana bang siya nagmabuwa na pa Allah subhanahu wa ta'ala, way na pagduarwa magtuy sin Allahu Ta'ala para tungon maong katuin, amin rijiki parsukuan na to. Parman sin Allahu Ta'ala, Suratul Talaq, ayat 2, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siyo in nagmabuka maktan pa Allah subhanahu wa ta'ala, na hinangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala labayan sin rizki maun kaniya, amo hindi niya misan ka ini balawan in pagdatong maun kaniya. Aun waktu in siya panawan pagdatong niya habay, nakauna pa yung rizki niya, nakauna pa bay niya ring simbaran niya. Amo yan na damikian in ayat
Biyata sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aparman niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Suratul Zariyat ayat kay man tag-unom pa kay man tag-walo. Biyata sinallahu ta'ala, wala ako nagpapanjari haji ni ban manusia buat malaingkan ako supaya makapagtag-ipon. Iwan wala ko sila siukatan rijiki kana ako magpakaon kanila ring harijiki ko kana yari kako in katantan ako'y nagbabaya ako'y magdirhil sin rijiki kako in katan pia panjari ko na hasabab yan la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Biyata sinallahu subhanahu wa ta'ala, di kami mangayo kanyo rijiki, kami magdirihil kanyo rijiki. Amo yan. Nasabab yan, ayaw na to paibukun in mata na to umatod sin rijiki kiarihil ha mga siyo-siyo na piyahampit sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man singgumi labi-labi na masin mga sila amoy nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, suko nila in dunya, wayroon kanila hadlaw akhirat. Nasabab yan ayaw nakita niyo imirugsin, inihinang nila, sarta ingkatan, amoy agaon mo rin di hadunya, karena sin dunya, inyan numaog den kato tanyo harap dakatan pa dunya, sibo dabuhi pa kita numaog den kato, harap dakatantan paamoy hindi tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to din iusaha rin nga haram, di siya mahinang halal, di siya kapag ibadat, di tayo maunin ibadat mo labay rin haram inusaha mo. Bihan yan katantan. Na uno-uno hipag-amal mo, long mo na kapag amal na ka pasalsin matawad na natabang mo, sa inusaha mo rin haram, di tuan mahinang halal, di yan mabista karayawan hatao nagtukbal sinalta bihan karena inkatan ini usaha ring haram numaog siya ring kay mo haamoy in biyayta pito parkala doon hayan bakas ta nasabot na ima kahalan numaog din kato doon ha sibo da masunog, sibo da ini malunod, sibo da matakaw, sibo da makakalankaw, inyan katantan, labay katandang haram, gumawa din kay mo karna simud mong kay mo labay ring haram. Ampay kakaon halal, aun waktu kakaon halal, makaharap pa siya paharam. Inyan bang intaw imibugsin dunya, ikapag gasto niya, in alta halal harap pa amin haram na inyad turamikyan maharam da kanya bang siya mabiyaksa ini magtamal habihad tuindan niya usaha halal ipaggasto pa haram na inyad tumaharam kanya insulga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo at tuin subay halian singkitan niyo mga katawtay manguran agama Islam. Naroon na hadyayan, patubtubon na to, impangadyan na to waktu ini, mangumbaid na ako kanyo kataan, aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.